ikintu bita isata ko hari n'abavuga ngo iyo imaze kunywa amazi atangira kwiyegeranya kirazamuka ariko kigasiga amagaragara. Isata ni ikiremwa, ese ni igifi kinini, ni igishitani se, cyangwa ni nyabingi tutazi ubwoko bwayo, cyangwa ni ikiziba? Ku batazi isata rero ni uko isata iba imeze, aba ari umuyaga ukomeye cyane, umuyaga ufite imbaraga, aho uyu muyaga utandukanira na serwakira, nuko serwakira iba ku butaka, ariko isata yo ni umuyaga uba mu mazi, uza ufite ingufu ukamanuka ugacengera, ukamanuka ukagera hasi ku musenyi, aho abantu benshi bavuga yuko iyo isata iba iri kunywa amazi, ku buryo amazu ahegereye ashobora gusenyuka ntihasigare inzu n'imwe, cyangwa se ugasanga nk'intoki zihegereye nta rutoki na rumwe rusigaye, cyangwa ubwato buri hafi yaho bushobora kurohama. Isata bamwe bayita ibizimu, abandi bakayita ukuntu, ariko mu by'ukuri isata ni umuyaga ukomeye. Uko bisanzwe tubagezaho ibiganiro byinshi bitandukanye. Uyu munsi twafashe urugendo tuva mu mujyi wa Rubavu twerekeza mu mujyi wa Kibuye, aho abantu benshi bakunda kwita i Karongi. Nk'uko mutubona ubu turi mu mazi hagati mu kiyaga cya Kivu, turi hamwe n'umusare umenyereye akazi k'amazi ukamazemo imyaka myinshi. Turagira ngo tumuhe ikaze, umuvandimwe amahoro, tuguhaye ikaze muri iki kiganiro. Ikiyaga cyacu cya Kivu, Jean-Pierre Murekezi nawe kapiteni w'ubwato. Iki kiyaga cyacu gitembereza abantu benshi cyane, hari abo dushobora kuba twafasha gutwara ibintu byabo, abantu basohotse bashaka gutembera, bashaka kuruhuka. Tugenda rero duhura n'ibintu byinshi bitandukanye muri aya mazi. Icya mbere kiri ijambo umusare, kubanza gucungana n'imihindagurikire y'ikirere. Icyo bishatse kuvuga uri umusare utazi imihindagurikire y'ikirere ni ikibazo, kuko imiyaga ishobora kugutungura, ariko hari imiyaga wihanganira, hariyo utakwihanganira. Niyo mpamvu iyo ubonye utakwihanganira birashoboka ko urugendo rwasubira. None kuvuze ko hari imiyaga wakwihanganira utakwihanganira, niyo uwo muyaga utakwihanganira ugusanze mu kiyaga hagati, ubigenza ute? Ubyitwaramo ute? Ese uraparika urusubika ujya he? Urusubika werekeza imusozi, urusubika uparika ugeze urusubika ubigenza gute? Ikibazo mbere y'uko haza umuyaga ukubuza gukomeza, hari iyindi guteguza. Tuvuge nimba ndi kuva ahandi kujya Karongi, hari imiyaga ngenda mpura nayo integuza ko imbere ushobora guhura n'umuyaga ukomeye. Iyo mbona rero uwo muyaga uri buze guhura nawe ukomeye, yegera ku nkombe, ahantu heza ho guparika, ahantu bita Ikigobe. Ikigobe ni ahantu amazi asa nk'akata mu misozi, ku buryo wamuyaguza imisozi ukawumenya. Ibyo ni byo dukunda guhura nabyo kenshi, ariko nanone tukabanza tukareba ko dufite ubwato bugapfa. Ubwo bwato bwacu ni imbaho, bukoze mu mbaho za gereveriya. Ubu abanyamahanga barakunda cyane kuko ari amasipide, yego arihuta, ariko ntabwo bagenda bafata ukuntu bashaka, ntabwo bagenda bareba uko bashaka bisanzwe. Niyo mpamvu twebwe bakunda gukoresha ingufu, bakagenda bagafata utuntu twose bagenze mu gakeya, cyangwa se tukarihuta, ariko kenshi ubu ngubu twebwe dukunda gukoresha. Uretse ingorane z'imiyaga n'ibindi bintu bitandukanye umaze kutubwira, ariko hari ikindi kintu najyaga numva bita isata. Isata ni ikintu ki? Isata abantu batabyumva wayibabwiraho iki? Isata ni ubwoko bw'umuyaga. Abantu bazi umuyaga uno witwa serwakira, umuyaga usanzwe uba ku musozi, bijya gusa, ariko ntabwo bihuye, kuko wo ufite imbaraga nyinshi cyane. Byibuze ahantu isata iri kunywera, icyo bita kunywa ku isata, mu kilometero kimwe uvuye iri kunywera, umuntu uri inyuma yacyo aba abyumva. Umuyaga wabaye mwinshi mu mazi, yewe n'ikirere ubona ko habayemo shanjama, kandi itandukanye. Isata rimara kunywa imvura igwa direkte, nicyo gisubizo cyabyo. Ni uwo muyaga uza ugatuna amazi cyane, ukayagaraga, ku buryo haza gucukukamo ikintu kimeze nk'icyobo. Ni ukuvuga ngo iyo ibyo bintu rero babashe kubibona, isata nayo isa nk'iteguza. Iyo babashije kubibona kapite imbere kirekije cyane, ni ukuvuga ngo birashoboka ko naringiye ariko simpajye kubera impamvu runaka itunguranye. Iyo sata rero urayirindira, ntabwo ugira ngo iramara igihe kingana iki. Ufata igihe cyayo, yarangiza
ikongera ikavamo, iyo isata irangije umuyaga ugenda usa n'urangira, amazi agenda asa n'ayegerana, ugasa n'usubira mu kirere, imvura ihita igwa muri ako gace directement. Ubwo n'abantu bahaturiye akenshi twebwe ntabwo bikunda kuba mu kino kiyaga cyacu kuri site y'u Rwanda. Muri Kongo niho bikunda kuba cyane, twebwe iwacu ntibahaba, ariko niyo bibaye biba biri kure ku buryo turebesha kure, ariko byegereye hafi, amazu yasambuka, intoki ziri aho hafi ku mpera y'amazi zibigenderamo ku kwega. None se isata ni umuyaga udasanzwe cyangwa isata ni ikindi kiremwa kitazwi? Kubera ko hari abambwira ko niyo imaze kuzamuka, mbese irangije kunywa nk'uko abantu babyumva, nk'uko nawe umaze kutubwira ko iyo imaze kunywa amazi agenda yongera kwegerana gake gake, ko haboneka n'ibintu bimeze nk'amagaragamba. Ikintu bita isata ko hari n'abavuga ngo iyo imaze kunywa amazi atangira kwiyegeranya kirazamuka ariko kigasiga amagaragamba. Isata ni ikiremwa, ese ni igifi kinini, ni igishitani se, cyangwa ni nyabingi tutazi ubwoko bwayo, cyangwa ni ikiziba? Biri ikintu umbwira ku bintu bijyanye n'isata. Isata uko nari nabigusobanuriye mbere, ntabwo ifatika, ni umuyaga mfite, ntabwo ifatika, nta mubiri igira, nta n'amagufa igira. None se amagaragamba, ni ukuvuga ayo magaragamba asa ni amasinya aboneka nyuma, ako kanya ntiwayabona, ibyo bintu biboneka nyuma. Hari abakeka ko bishobora kuba ari ibyo uwo muyaga ushobora kuba wakuye hasi, ariko nta mubiri igira, nta magufa agira. Ikindi kigaragara ni ibintu bigaragara ko Imana yaremye bifite ubuhanga bukomeye tutabasha gusobanura uko wabyumva. Umuntu wayibonye niwe uyibona akabona ko ari ibintu bitangaje, ariko nanone biteye ubwoba. None se uretse isata nta kindi kintu cyo mu mazi giteye ubwoba yegeranye nacyo? Nta kindi kintu nacyo na kimwe wagereranya n'isata, kuko muri iki kivu, muri aya mazi, uretse icyo cyonyine nta kindi kintu cyagutanga muri aya mazi. Aya mazi abamo isambaza, abamo amafi, harimo umunyonyongugu, nta yindi nyamaswa ishobora gusimbura ubuzima bw'iki kivu. Kandi aha habamo n'ibishuhe, hakamo n'udusimba bita inzibyi. Uretse utwo ngutwo, igishuhe ntabwo ishobora kukubangamira mu mazi, uravuga ibintu bishobora kuba bitanje kukubangamira. Ariko inzibyi yakubangamira. Inzibyi nta nubwo zibamo, hagati ziba mu duce tumwe na tumwe. Ahantu kenshi umuntu yoga twebwe tugenda ibintu bitubangamira ku bwato, inzibyi, utwo dusimba, ntabwo tujya tubibara muri iki bwato. Ahubwo ngakariya kameramani sinzi niba bashobora kanyerekera. Muhindukire mwicare hano, mfate hano. Rasta, sa nk'ugabanya ashyiremo akakaro. Sawa, mwebwe muraguma muganire tu. Sawa. None se aka karwa kari inyuma yacu ko nako gateye ubwuzu n'amabengeza kuba akabita akarwa k'amahoro. Niho bavuga ko umwami Nyirasibura yahuriye. Nyirasibura yahuriye n'umwami, akaba ariwe wabyaye iki kivu. Uko amateka atubwira. Nyirasibura cyangwa umugore bita. Umugore bita Nyirasibura niwe yahuriye n'umwami. Bifotoreza abantu bafite za anniversaire, bafite za mariage, baraza bakabukinga kuri aka karwa, bakaza bakahakorera ayo mafete yabo yose bafite. Sino abantu bashaka kuharara, abanyamahanga bashaka gukoresha amatente, barakampinga. Naho gira ikintu ubwira abakunzi ba Narada Big Talent TV, ubwiza bw'iki kiyaga, ubaratire ibyiza biri hano i Rubavu, ibyiza mu mazi, ni igiki wabwira abakunzi bacu ba Narada Big Talent TV? Ikintu nabwira abakunzi bacu, nkanabwira abanyarwanda muri rusange, dufite iki kiyaga cya Kivu, ikiyaga cyiza, ahantu umuntu atembera akaruhuka mu mutwe. Umuntu aba amaze igihe ari mu ma-stress y'ubuzima butoroshye, ariko iyo ageze ku Kivu araruhuka. Dufite uturwa dusura, akarwa k'abakobwa bashyiraga abakobwa batwenda z'indaro, dufite akarwa k'amahoro, dufite za gaze metane ahangaha, uruganda rwa gaze metane umuntu akareba uko bigenda, uko babikora. Dufite amahoteli meza, dufite amashyuza aho abantu barwaye bafite umubyibuho munini, abantu bafite stress, abantu bashaka amasaje bajyamo bakabafasha, bakabagura amasaje. Ni ahantu heza ho gutemberwa, ni ahantu nyaburanga. Ikibabaje cyane ni uko twebwe ubwacu tutabikunda, ugasanga abanyamahanga batesheje gukunda ibyacu. Byaba byiza ubwacu twe tubanje kumenya ibyiza dufite, tukabiratira n'abandi, ariko ntabwo
urakoze turagushimiye kuba witabira ibiganiro twagiranye kuri David Talent TV muri Rwanda isubiye murakoze cyane